Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para dandretan hadirin, utamaipun para kiai, para guru ngaji, para sepuh, tokoh-tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, kaula cintai, kaula menghormati. Moga-moga bedana pengajian ben sholawat dalam rangka halal bihalal raja banyak manfaatah berkatana ben Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadaki halal bihalal kaangkui mare apuasa ki puru atarawih apuasa atamaki Quran telasan hari hablum minallah hablum minan nas, karena tak bisa main setongga banyak na famili, banyak na kanca, banyak na keluarga, banyak na bela tepak, bela ereng, macam-macam mah. Maki berkaitan ben pada setong daerah tak bisa ketemu. Ada kali kepada para kiai aku boy halal bihalal kaangkui mah lebih kempang saya ke setong mun beda sebeku otabe sebeku hubungan sebeku malai cair. Jadi saya benang hubungan sesal-sal malai terurai, malai tak sal-sal hubungan antar keluarga, antar tetangga, antara masyarakat sebeku malai cair, sesal-sal sesalbut malai terurai. Saya kepekus hablum minan nas, hubungan antara manusia. Saling minta maaf, saling minta sepora, saling minta aki sepora dek ke Allah, saling atu aki ben sapadana. Karena abek ni itunya nika mesti beda salana ke Allah, ke manusia, ke abek tibi mesti beda salana, mesti beda kalerona. Kalero salah ke orang, ke pengiran, ke manusia mesti beda salana, mesti beda lopota. Mereka tak terhitung ampun salana abek ni tak punya. Maka kita ceri saling asapora male tak bangkrut depak ke akhirat. Male tak bangkrut depak ke akhirat.
Karena mun orang nikah tak saling sapora, mun abah ndik cuba dak ka orang tak sapora, maka bagus abah ngalle ka orang kenikah. Amal-amal zikir wirid sedekana puasana ngalle kencerena ka orang se zalimi, ka orang se hasuti, ka orang se fitnah, ka orang se direndahkan ngalle ka fokusan abah dak ka orang kenikah. Mun abah tandik ka fokusan ka cuba orang ke ruangan le ka abah. Mangkana cek ben saromben menghina orang, hasut ke orang, dengki ke orang, fitnah orang, abah cuba ke orang karena kafukusan abah bakal ngalle ke orang kenikah. Kenceren ngalle kenikah. Ke depan ke akhirat banyak orang si bangkrut. Kak dimma kenceren abtina sia puasa, kak dimma kenceren abtina sia wirid, kak dimma kenceren abtina sia sedekah, kak dimma saya kenceren abtina sia macam ada ngalle ke orang tua. Ya, bangkrut pucor amalah. Makanya hasud nikah pada ya kulun pada ben ngakana apoi dek karep si kereng kota ben ngakana apoi dek kaju si kereng. Jadi orang mun hasud ka orang pas amalah bagus abek ada pada dulu nekakan apa pada ben ngakana apoi dek ka rebe si kereng kota be kaju si kereng. Oh ada nikah ini nyawa bangkrut amal lah bunyak nih karena bunyak karena manusia nikah mulja sekuti hormat. Makanya khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya kita ya coreng se paling bagus manusia se paling manfaat ke manusia. Makanya kita ya ceri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bahkan ya ceri saling tolong menolong dalam kebajikan dan takwa. Mereka dan teretan setuju kita ya ceri saling nyampurna aki, saling melengkapi. Pas abek bahkan sebaliknya pas merugikan orang fitnah ben sepadana dengki berema nikmat saya beki pangeran dek ka orang kenika berema saya elanga abek dengki kenika siapa terus ada tiki bangkrut manter selamat ta mereka sepan berempan tahun amal-amal lah si terbangun kujur kapi wirid ta sepan berempan ada sekali genjeren mereka capok arasanan orang capok dengki dek ka orang capok zalim dek ka orang capok hasud dek ka orang capok menghina orang, menjatuhkan orang. Mantir selamat kalau tantretannya nggak penting. Makanya main nika kadang sampai ben kiai beri halal bihalal eman kaman yese solawat yese nasihat yese mau idhoh supaya saling mengingatkan. Allah ala Muhammad. Makanya orang mun banyak istighfar, tak gampang abek cuba ki orang. Mun banyak orang neka lebur maca istighfar, tak ben saromben mereka arendak ki orang. Karena tahu abek cuken banyak kekurangan nah, karena tahu ce abek banyak salahna, karena tahu abek banyak keterbatasan mereka. Karena tahu abek neka lemah. Makanya Kanjeng Nabi ngajari sampai asompa Kanjeng Nabi neka ngajari dak kaum mata. Kanjeng Nabi asompa sampai wallahi inni la astaghfirullahal azim fi kulli yaumin mi'ata marrah.
demi Allah saungkuna sengkok minta sepora dak ka Allah ben atoped dak ka Allah saben-saben are 100 kali kok asapora atoped dak ka Allah. Padahal Kanjeng Nabi tak ada tu sana. Neka pelajaran dak ka umat ta supaya abe tawadu, supaya abe tak ben saromben, supaya abe tak ben saromben. Maka Kanjeng Nabi bagian debu, wallahi inni la astaghfirullahal azim fi kulli yaumin 70 marrah. Disebut berseratus kali, disebut berdasarkan riwayat 70 kali. Asopora atau beda ke Allah. Nah boleh abak banyak tu sana. Walau Kanjeng Nabi ampun esapora tu sana sekade ben sekabudi. Ben Kanjeng Nabi tak ada tu sana asapora ke Allah. Nabi maksum. Makanya tambah mulja, tambah mulja terus. Kanjeng Nabi terus tambah mulja. Sahabat-sahabat Kanjeng Nabi panika orang-orang Allah tambah mulja. Anapa? Karena atena tak ben sarom benda ka orang. Karena abekna tak ben sarom benda ka manusia. Atena tak ben sarom ben cuken abekna tak ben sarom benda manusia. Mangkana orang siapa orang sing ngormat orang mukmin takkan tak ngormat Allah. Ngormat orang mukmin, menghargai orang mukmin, ngormat orang mukmin, takkan tak ngormat Allah. Karena atena orang mukmin, karena atena orang mukmin, karena atena orang seiman, endi hubungan ben Allah. Mangkana ngormat orang mukmin akan tak ngormat Allah karena atena ai seiman dek Allah. Iman dek kenapa saya turun naki ben Allah dek ka Muhammad Rasulullah. Karena orang sing ngormat orang mukmin patut orang sing terhormat depak ke akhirat. Hormat karena dek kada ngormat Allah. Orang sing ngormat bakal ngoleh kehormatan indallah. Orang sing ngalatini umat bakal elatini ben Allah. Orang sing nolongan orang bukan tolong ben Allah. Bila abak butuh pertolongan tolong ben Allah. Kong langkong abak depak ke akhirat, depak ke barzah, depak akhirat kita butuh pertolongan Allah. Kita tak tahu napa nasib abak dekian. Kita butuh pertolongan Allah. Karena itunya lebur nolongan orang. Abak butuh pertolongan Allah, datang pertolongan Allah. Kenapa? Karena itunya suka nolong hamba-hambana Allah. Allah tak bakal nyalain Cina. Tebuna Kanjeng Nabi, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Jadi mun Allah, jadi orang bakal badai pertolongan Allah, mun orang lebur nolongan orang. Orang sing latini, orang sing nolongan tolong. Jabalika mun zalim bakal bangkrut. Elang defen-defen. Terselamat tak kepingan oleh tantretan seteja terselamat tak mangkana oleh tantretan ingat tuana ya ceri saling atu gini kah male abe bagus ate ka orang hubungan male bagus udah tua ki mon lambek ki katibian atu ki tilam bondi katibian atu minta sepora ke Allah, minta bimbingan tidak pun di keluarga, di bini atau aki bini, nah di laki atau aki lah laki, nampol, tidak di anak atau aki anak, nah terus di nak foto di kancah atau aki kancah, nah di murid atau aki murid ta, di santre atau aki santre, nah di tetangga tua ki tetangkena ngontak kenceng atu ki jak bolong benoreng ngaleng dengan nang TV
ya. Rabbi ja'alni muqimas shalah. Tetiaki abdina kento orang saya mendirikan solat, saya nyampurnaki solat, saya menegakkan solat, muqimas shalah. Nyona tetiaki abdina. Rabbi pangeran, Rabbi ja'alni muqimas shalah, tetiaki abdina orang saya mendirikan solat, saya bisa nyampurnaki, saya nyampurnaki solat, saya menegakkan sholat. Wa min dzurriyyati, benak anak abdina, nak foto abdina tu kina foto par. Makan cek tidung malolo mon malam mon ndik nak foto. Saminggu du kale, saminggu telo kale, cek ke malam pon ndik nak foto. Siapa dia? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Mulan di nak foto cek ke malam pon. Saminggu du kale, telo kale tu aki nak foto. Rabbi ja'alni termasuk Tuhan apa? Nih Qurannya ceri saya diabadikan ben Allah. Tuhan Nabi Ibrahim termasuk banyak tua-tua saya lain. Saya ceri Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Nak foto artinya. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ufirli wa liwalidayya. Tu kibang tua boleh. Reng tua pak ben ambu sendik jasa nika. Pai nika. Nika raja nika nek tahu itu huleng. Abuk tak tahu huleng pak ben bu, abuk itu huleng wan tahu. Yempen. Abuk tak tahu ben pak ben bu. Elati ini berenjai. Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina. Ben orang mukmin setuju. Kenapa batu kiring mukmin? Semataretan Allah. Mangkana aba pun kareng mukmin kau tu andi rasa taretan engkau ira. Nika rasa kau tu beda. Karena Allah nyampiaki innamal mu'minuna ikhwatun. Sangkun orang mukmin dia taretan kepi. Mangkana kau tu berasa kau orang mukmin taretan kau tu berasa. Rasa atare boleh nak kenika orang muk dibun kanjeng Nabi al muslim akhul muslim. Orang muslim dan orang muslim sataretan kau tu berasa ni kanjeng. Tidak bakal gopur ditanya aki waman ikhwanuka siapa taretan nabana jawab al mu'minun wal muslimun ikhwani reng mukmin reng muslim taretan abdina keluar ngelesan karena cet berasah nang itunya mun tak ada rasa tak keluar termu wah tak keluar debak ka gopur marbuka siapa pangeran nabana Allahu Rabbi. Karena arasa pangeran ka Allah lah kan. Aja Allah pangeran ka Allah. Siapa nabi nabana berasa Nabi Muhammad nabi ka Allah. Saya toro abe ni kan. Panutan abe. Penghuluna abe. Wa madinuka apa agama nabana? Islam agama ka Allah. Berasa ka Islam, cinta. Mangkana raditu billahi rabba bil islami Muhammadin berasa kanya ridho kau le senang Tuhan Allah pangeran kau le Muhammad nabi na kau le Islam agama kau le senang berasa berarti mun tak ada rasa omon jangan makin caulu caca madolo Oma imamuka siapa imam abana Al-Quran imam kaula ya berasa ke Quran dia maca bismillahirrahmanirrahim berasa imam kaula panakuana kaula waman ikhwanuka siapa taretan abana al mu'minun wal muslimun orang mukmin kafir orang muslim kafir taretan kaula berasa. Jadi orang mukmin sebagai ganja
si boleh kaman, si boleh Indonesia, si boleh luar Indonesia kabeh kudu berasa taretan kok. Karena Allah senyampiaki innamal mu'minuna ikhwatun. Kacepetan dari taretan ya. Pas iya asalan. Nyawana tanda kabebeuleun geuning. Asli ieu jadi tak ben saromban mun arsah lain mukmin ben mukmin muslim abu muslim tak ben saromban mun arsah saja taretan sema taretan Allah sampai ke kubur bakal ditanyaki dalam mah waman ikhwanuka sapa taretan reng Islam reng mukmin taretan kaula ini keluar mun bener rasa keluar TV sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad wa ma kiblatuka kiblatak al-Ka'bah kiblat kaula sallallahu ala Muhammad mereka moga-moga manfaat mangkana kan je karena punya salah abu lupa boleh emosi ambo apa nah mangkana emosi-emosi ini kan bokas tau kasta nanggo aja tidak kehilangan ada kastawan jawab nafsu kasta kadang ambo tak bisa deremah kadang tak bisa 2 kali namanya nah apa ya hah kadang kesempatan tak datang 2 kali amak tahu Allah ala Muhammad moga-moga manfaat Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina barang mukmin ngepi sapora aki Rabbana ufirli sapora aki abdina barang tuadu abdina barang mukmin saja yauma yaqumul hisab orang mukmin kapi sampai tidak hisab dokian etengku amal coba naik tempong pareksa kapi tempong catat kapi supaya isapora dokian aya tempengan nah abran coba nah mun isapora nyawana isapora jadi minta sapora kimangken ya Allah Rabbana ufirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab tidak hisab itu gaki depak ka pengadilan kan depak ka hisab yati nyawana sapora aki itu sapora bodoh orang ini tanduk nyapora depak ka akhirat orang deki depak ka akhirat bodoh tanduk nyapora tak nyapora tina pangeran wah sakit hulu kayak itu tak nyapora pasti patawai ada surga buat namanya nyapora buat langsung masuk surga lah ya surga buat langsung engkem pun kapur surga jelas nyapora lah kabur udah pak pangeran baik patawai surga ya benar pak gempang engkem orang mau nikah leburi ben Allah bela ben Allah sih nepus kiwasanan tan mangkana kalau tantretan patepak sujud ka Gusti Allah kini kata kebanggaan dekin depak akhirat tidak sujud dan pagenna Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad moga-moga manfaat moga manfaat dengan aulia kurang teka ke jaga nak nikah atena pakuna sujud tawadhu kan nikah sallallahu ala Muhammad berarti orang mukmin tua kita tidak di keluarga keluar kita di keluarga artinya tidak di keluarga keluar pun ya si muda-muda dengan siap-siap Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina pasangan-pasangan abdina foto abdina pasangan-pasangan abdina sallallahu alaihi Muhammad
Teti tak tompak malole itu itu tompak malole kan jeren apa waktu itu oke kamu pada jeren itu oke pada jeren tak tahu ngiding kau dah tapi yang tak paham kau itu oke laki itu oke ya Allah bini abdina sendiri laki abdina sallallahu ala Muhammad. Moga-moga manfaat. Moga-moga manfaat. Oi selawat kadang-kadang ibu caki. Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli. Oleh ketika terus kau wa Rabbi wardani sahabah. Rabbi warda. Sahabat saya berjuang sampai turun-menurun agama ada Pak Kabuk. Cendik jasa-jasanya. Sulalah si asil sila kanjeng Nabi. Ya Rabbi warda anil masyayikh para guru Rabbi. Ya Rabbi farham. Bunga tua mulai pak mbak terus sampai ke Nabi Adam ini. Walidina. Allahumma sholli ala Muhammad. Walidaina biasanya pak mbok walidina sampai pak bunga tua sampai ke Nabi Adam. Urut bahasa tua. Ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kulla muslim. Sayangi abdina, paringi rahmat abdina, sayangi abdina, kasih sayangi abdina ben Rabbi wafir. Ya Rabbi warhamna jami'a ya Rabbi warham kul ben sedaya orang mos taretan orang muslim. Ya Rabbi warhamna jami'a rahmati abdina, kasih sayang abdina ya Rabbi warham kulla muslim bagus hati orang muslim. Makanya mun orang-orang soleh nikah tak tuli tedung mun bode setak nyaman kan jadi tak tedung tak kok mati tepan tedung iba coba ate ka orang dengki telepon bersih tuh gitu saren mas jadi tedung fokus tedung tak sal-sal mak leso tidak sal-sal fokus sallallahu alaihi Muhammad. Ya Rabbi waghfir li kulli mudhnib setusa minta ki sapora kia setusa karena mun setusa ni pas tay sapora pas abunyan setusa tak datang banget orang adab toron tidak adab toron saya bagus elanyok kia benar manggana saya tusa minta ki sepora ke Allah sepora karena mun pasaran tay minta ki sepora orang yang tusa tay sepora adab toron tidak adab toron orang yang soleh orang yang bagus elanyok cukan masan gini suarga kun saya lain kun yang soleh pak kun apa orang mapan itu nyai pada elanyok karena banyak saya lakukan dosa makanya ya ciri amar ma'ruf nahi mungkar mereka tak banyak saya lakukan dosa nih kan untuk saya minta ki sepora mari azab tak toron mun azab ki mereka dagangan pendenan ki mereka dagangan mereka pertanian mereka usaha pendenan ki mun pas mereka ateh tak bisa husnul khotimah pas dekian antar selamat tak dari tadi makanya ya jadi Rabbi waghfir li kulli mudhnib nyon saporaki setiap orang yang sendik dosa ya Rabbi la taqta rajana ya supaya harapan-harapan abe tak epeke artinya paling ngaki napa jadi harapan abe nih rajana harapan abdina saja sallallahu alaihi Muhammad boleh Rabbi waghfir la taqta rajana terus sana ya Rabbi ya sami du'ana ya sami perngaki ya Rabbi ya sami du'ana sami perngaki du abdina ayatnya saya narema du abdina ya Rabbi balik beli boleh kanjing Nabi nih kah mali arantep beli boleh kanjing Nabi ya Rabbi tausyana bi nurih ya Rabbi hifdzah mali liputi benar kanjing Nabi mali mapan boleh mali arantep boleh sallallahu alaihi Muhammad
Aleh aran tepole masuk ka la ilaha illallah Muhammadur. Makanya beli kanjing Nabi boleh gelok solawat terus kanjing Nabi timare mereka ke orang muslim aku beli boleh kanjing Nabi Rabbi tagsya Nabi supaya aba putih nora kanjing Nabi saya kesenengi ben Allah saya paratu ka Allah saya paju dek Gusti Allah saya nirai sampai ke akhirat mereka sallallahu alaihi Muhammad moga-moga manfaat halal bihalal kangkui male cair tak salbut nika male tak salbut saling sapora kena temu kena boleh pas temu misem tabassumu kali akhika sedekah misem mabuk nada katretan aja dah teti sedekah bolong lah boleh bolong pengajian minta ki sepora malaikat sallallahu alaihi Muhammad ainal mutahabbuna li jalali air panggil ya Allah ala Muhammad oh muntusah mangkana ontong aba ibri ibn Allah lebat kanjing Nabi Muhammad ibri apa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana la tu'akhidna cek seksa abdina la tu'akhidna cek tindak abdina Rabbana la tu'akhidna pangeran abdina pangeran kami Tuhan kami cek seksa abdina cek tindak abdina cek okom abdina cek sanksi abdina inna sina kalau mon lupa abdina au akhtana oh tak bersalah abdina beri bacaan buat pangeran ari yang kui ya buat mesti salah keng riang kui nikah malah tahu abek selem abek malah tahu cek abek nikah lemah malah sampung ke saya tak lemah Allah malah tahu cek abek nikah penuh pun kekurangan keterbatasan saya sampurna malah tahu cek saya sampurna Allah nikah salah satu dari makna bagian dari makna man arafa nafsahu arafa tidak tahu cek lemah pas tahu saya sampurna cuma Allah mulai tahu mun tahu cek abek terbatas saya tak terbatas namun Allah nikah bagian salah satu bagian dari maknana man arafa nafsahu arafa rabbahu kene bodo petok manana punya bodo petok urba kene salah satunya manana berarti mulai mangkin asa pora kado cuk seksa iki pangeran karena abdi masih bodo salah anak masih bodo kekurangan masih bodo lopan seksa anu kado Allahumma shalli ala Muhammad ngalak napa kadeknya mana ngalak anu kadek dia kena cok seksa salah karena pasti ada salah bener sengaja lah gua salah bener meskipun salah oleh semua orang Allahumma shalli ala Muhammad saporana de ayunan saporana nyona abdina cetina paringi topet abdina oh maksudnya ta'ithina sallallahu ala Muhammad badai ridha Allah badai rombongan Rasul sampai ke akhirat terus menteri ta'ithina zahir batin kau dengan tretan menteri ta'ithina audit na kau dengan tretan setuju menteri ta'ithina sanak foto keluarga kapiu nikah sallallahu ala Muhammad makanya buang menteri kau penyakit sombong menteri cabut penyakit sombong nikah penyakit dengki penyakit tamak rakus menteri cabut gantiana tamenan bagus-bagus ridho ibn Allah saja materi saporana de ajunan saporana nyona abdina cetina paringi topet abdina terus aba
lebur katunya banyak lebur katunya padahal pasti etina terus sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ontong ben Allah ipatoran kanjing Nabi tak ada kata ipatoran kanjing Nabi katunya tak ada pengajian ada hal bihalal tak ada pengajian tak ada madrasah tak ada pesantren tak kira ada pesantren langkel tak ada langkel masjid tak ada masjid. Ini kalau tretan gegek nih kalau hilian ngampong oleh kanjing Nabi nih kan sebut apa ustad bawa kiai santri lain udah santri mau tak ada kanjing Nabi tak patoran benar Allah kasoon ke Allah patorone kanjing patoran katunya ngampong nih tak kira songkok mana nih kata kira godung mana nih kok boleh bentikan nih kok kasoon ke Allah paling kanjing Nabi bodoh masjid pesantren musola guru ngaji bodoh aulia ulama penerus kanjing Nabi Muhammad kasoon ben ke Allah beri kanjing Nabi kasoon sallallahu alaihi Muhammad sampai nak foto muka milu kaburukan ke tuntunan kanjing Nabi kapi kaajaran kanjing Nabi kapi mantan melu kapi nak foto nih paling seken aku ajaran kanjing Nabi paling seken Tuhan pangeran ke Allah nyembah ke Allah ngabula ke Allah menghamba ke Allah lebat karena pian ben ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beda gabungan orang-orang saleh Allahumma shalli wa sallim salama Muhammadin alladzi tanhallu bihi wa tanfaridu bihi qura'u wa tuqda bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam dunya salam
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa baraka wa an'ama wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, wa farrij an mutmafil li ummati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana ighfir lana wal ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatina wa talamidal mu'minina muslimin ahlil ilmi ahlil khair ahlil qur'an min khiyari ummati nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati Allahumma sahih sadana wa qulubana wa tawil umrana fi ridha Muhammad wa ta'ati rasul. Allahumma sahih sadana wa qulubana Allahumma sahih sadana wa tawil umrana fi ridha Muhammad wa ta'ati. Allahumma jammilna bis sihha wal afiyah haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Fatihah. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.